Jadi bulan hataut makin pelunggum tiang niki adalah lek bulan 12 tahun 1442 Hijriah. Tiang pelunggum sami makin niki amalan saya ngiring tiang pelungguh elek dalam bulan niki sak pertama adalah puasa ibu. Mulai tama tanggal sekek piran tanggal sekek jelo Ahad, Senin, Selasa, Rebu berarti makin tanggal 4. Nggih. Pelunggum tiang disunahkan berpuasa mulai tama tanggal sekek sampai tanggal siwak. Nggih. Nah, mulai tama tanggal sekek sampai tanggal siwak. Sak puasa makin tanggal 4, mudah-mudahan tahu puasa lema aru. Nggih, tanggal 5. Nek tahu puasa tanggal sekek, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Mudah-mudahan tahu puasa tanggal 5. Nek tahu puasa tanggal 5, mudah-mudahan puasa tanggal 6. Mudahan nek tahu puasa tanggal 5 6, mudahan tahu puasa tanggal 7. Nek tahu puasa 5 6 7, mudah-mudahan puasa lek jelo tarwiyah. Tanggal balu nek aja tahu puasa tanggal balu jelo tarwiyah, mudah-mudahan tahu puasa lek jelo Arafah. Nek aja tahu puasa lek tanggal siwak jelo Arafah, lemak tahun muri. Momsa dem tahu puasa tanggal 10 haram puasa. Nggih, tahun haram puasa termasuk hari raya Idul Adha, Idul Fitri. 2 hari raya niki haram. Dan telu jelo tasyrik. Piran tahun tanggal 11, 12, 13 lek bulan haji. Nggih. Nah niki paham. Jadi pelunggum sami nggih puasa tersunahat lek tanggal sekek niki sampai tanggal siwak. Umpama den bau niki sampai tanggal siwak niki munggan tetap baitan jelo Arafah doang. Nggih, jelo piran berarti niki jelo Senin. Nggih, tama jelo Arafah. Nah, ieu tot baitan. Nggih, lamun dek tahu puasa jelo Senin niki jak ngantih Malik tahun muri karisau. Mudah-mudahan lagu tiang jawab tangecup lemangkin san dia tahu puasa. Kemben waktu terpesila roah tanggal sim. Sangat roah lemak nih gini. Lek gula lihat stealing atau acara lagu sa puasa. Aranja dengan sa menyilak niki wah seminggu-minggu persiapan punti, persiapan mano kagoro kuning. Mulan mau nyebangan nimpat panggangan manok susah. Nggih, lagu berusaha yang nggih. Mudah-mudahan nggih, mudah paling di pelunggum sami niki. Pelunggum tahu doang puasa. Nggih, mun tiang jandik man tahu. Nggih, no tahu doang puasa, nggih. Selanjut sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati. Yang pelunggum sami, wabil khusus pelunggum sami sabini. Nggih, lamun puasa sunnah elek bulan niki dan puasa sunnah bulan napi-napi nggih pelunggum sami wajib ngizin. Nggih, wajib ngizin. Ibu hai lemang ngizin saya kurang pedas. Saya nggih wajib ngizin. Dek kanggo puasa illa biidni. Dek kanggo puasa sunnah pelunggum niki nggih kecuali dengan izin suaminya. Suami sampai suami sak hadir searah. Lamun le luar daerah luar negeri taon nu jan timaan dek nggih sak kenyeket. Nah niki wajib izin. Ukambe tak wajib izin ya puasa sunat. Laun sak melet nyampah. Ibu melet betengari laun bapak nanu nggih. Ngizin atau barang puasa nggih, barang puasa nggih. Nah sama si bapak niki barang yang ayo niki nggih puasa terus nggih. Puasa selama siwak jeluk ka puasa nggih.
Mau terus enggi au ane puasa wah puasa lagu lamun kena kendek nojak kendek puasa nggih kendek puasa berdua handek berdua jak bebas piran-piran memilih puasa bebas jam terbang nggih nah niki piran-piran hak kayun puasa sunnah nggih nggih. Nah jari laun sak marak baru niki nggih berlaku nyampah tengari ibu kembem ngelelek atau lengsir doang nih ibu masih kene masih kene ibu nih masih iya bahasa nomor oh nih apa memboro-boro engkau tahu kena boro-boro ambok poro-poro nih Allah ibu nggih ane doa manusia nggih mod ndek tahu puasa berembe jangan keliwa siwak jeluh nggih mod ndek tahu puasa niki jak pelonggom sami nggih lamun tahu jak sila berkorban arak berkorban ibu nggih nah berkorban nggih berkorban bembek berkorban sampi lemak nggih elek tanggal 10 jadi sami jamaah yang tiang muliakan hormati lamun di arak berembe sampi ndara bembek ndara kanggo gorok manok nggih kanggo gorok manok gorok angse nggih Nabi bahasan Ibnu Abbas berbahasa dalam Bughyah ia tahun tersebut annahu yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min dujajah wa iwazin bahasa cukup dengan senu ya gorok nabi ya aliran darah manok atau bebek Arab berdua bebek Arab berdua manok lagu niki den tetung jadi korban nggih nabi tetung adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala elek jelu sak tahun ikuti bagaimana Nabi Allah Ibrahim saya gorok bijen ande ya payu tegoro nggih bijen no nggih bau misal tegorok bijen niki nggih bau tegorok bijen niki umpama dah maka berkorban si manusia sak paling julun terboyak sak mokoh saya hau debok niki apa julun tegorok lagu syukur sak tergenti siki belas baik ibu ya Allah tak tekak tunah kangen nika tergenti siki belas amun sak kurus niki janten tekan kok kamu apa lagi insyaallah tawak ndarak pun wah sudah doang lah mokoh niki wah ya tegorok berjulu ya Allah lagu alhamdulillah nggih tergenti ni siki kiblas nggih tiang anu ndeman tiang mun tiang jak ndeman bau jadi korban nggih anu masih niki dah masih kurus saran man juga jadi korban badai-badai jadi Ibu Agus saya jadi korban nggih nah bu ketua ratibul hadat lagu wan tak tergenti nggih wan tak tergenti siki kiblas Allah nggih nah mau makin dein ja arak niki isit nyereng perapat diri nggih takarrub litakarrub nggih perapat diri jok Allah taala mengikuti bagaimana Nabi Allah Ibrahim dein ja arak bembek ndek narak sampi maka pelungguh baut gorok aliran darah manok darah bebek nggih nah niki lagu ndek titung jari korban maram bahasa lono ngandut salah sim dengah ye bahasa entui pengajian tersurut berkorban si bebek manok bahasa nggih nah lagu niki marah baru niki
ia bahasa Ibnu Abbas nggih, annahu yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min dujajah wa iwazin. Nah, jadi aliran darah ni ke nggih, aliran darah ni ke tak darah Nabi, darah manuk, darah nah enggak anak arak dengar nggih. Nah, ia doa arak ia anu nggih, ia Nabi arak ia gorok nggih. Nah, yo hingga sak mantuk kemilik hari raya Idul Adha becat mai bau ngat manuk dia. Nah, niki takarrub nggih, tapi pendekatan juga harapan Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Ibrahim. Dek jak tahu sisa belik-belik baru ni ke, maka cukup dengan Nabi dengan manok atau bebek. Lamun manok bebek kendek arak jak korban perasaan. Anu darah korban perasaan doang lah ya arak. Perasaan doang berdua menjadi ya korbanan ibu. Enggak. Paham niki? Nah, jadi tiang pelunggum sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, yen tat ngiring yang pelungguh dalam nggih kesempatan niki yang pelunggum sami adesa nabiaran niki ngiring yang pelungguh ruan amalan-amalan sak baru nggih, ruan amalan-amalan sak baru niki pelunggum tiang yang berusaha mudah-mudahan sepanjang umur sehat pelunggum tiang ngiring nggih. Nah, niki ngiring elek nabiaran niki ruan amalan-amalan searah elek dalam bulan niki, elek dalam bulan sak mulia, elek dalam bulan sak agung sak makin, termasuk masih marak baru nggih, termasuk yang pelunggum sami sak baru nggih. Nah, di samping nike sekali lagi garis bawahi hak baru bahwa lamun puasa niki jak sunnah, puasa sunnah pelungguh wajib izin nggih. Nah, den kanggo puasa lamun de arak izin. Dari tendah luar biasa sami jamaah pelunggum sami niki sangat belik entar tican lebih-lebih makin bulan. Nabi bahasa Nabi dengan nina bahasa Nabi. Ibu dengan nina pelingi? Ah, kayak kana nggih. Ibu-ibu nina nggih. Ah, idza ghasalat imra'atun thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanah. Sai-sai dengan nina seno, ibu? Dengahan. Sai dengan nina nggih, dengan nina doang sak Nabi pupukan selakian ke lambi nggih, lebenda londong kuace ke lambi natur nggih. Nah, sai pupukan kataballahu laha alfa hasanah, maka dengan nina nikian mau 1000 kebagusan. Ibu sai mopok nggih, mu baru sekek ni, baru mopok doang. Sai popokan selakian sang suami nggih, amun dia arak mangkin jak laek to narak nggih, laek to mau nani jawa darak. Hai mopok nggih, yang mau 1000 kebagusan pahala wa ghafaralaha, begitu juga yang tampunan dosa 1000 dosa, 1000 kesalahan ia yang tampunan nggih. Wastaghfaralaha kullu syai'in tala'at alaihi sams, mau segala sabaka si jelu Nabi baka si sinar jelu harak niki, segala sabaka si sinar jelu niki sami jamaah ia yak berdoa tunasan pelinggim samopuk baru no ampunan Allah. Temoh matun dek muarak berketuan jamaah pengajian tahun lain Nabi unin nggih ustaz berembel lamun celana dalam an yak pupukan unin, oh lamun dalaman tau onjok belian apa halun unin jari laun yo tentu nama kita arat tok ngengat le kokoh wan pupukan semamen aparan nike celana dalam mu anggu-anggu sing jemit-jemit
Iya sin mana anu nggih. Mana ni jo. Mono menjomet-jomet tan nae-nae ni sinoso koso kenele batu no. Ye, nae-nae sinoso kenele batu niki. Mo yo ni kana yo ni jaw mo kolak ka lagu unin no anu hang beketua anu ka kolak ka lagu unin. Mo yo ni jaw oh lamun selana ja olak kan popua lagu lamun isin selana ja mom komon niku. Mun pembongkos saja menyanyi lo dan mana lagu munisi nya menjorat jartan. Ibu beli ini napi lagi beli ya ibu nendek ngeremeh luar biasa nih wa rafa'alaha alfa darajah yang tangkat 1000 derajat dengan tahu popoan nggih niki waluwe langat luwe langat tican nggih luwe langat tican sami jamaah yang kami muliakan hormati mau terus Nabi Malik rombok sisa baru beli lang sampai pelunggung sami bu demem datang bulan niki pi bergeretik dosa demem head no nggih demem datang temui tanah beak nggih no tampunan dosa luar biasa nggih dengan laki arah head net head itu jak nggih no saya dengan head niki pulih tampunan dosa nggih tampunan dosa Nabi bahasan dalam sebuah penjelasan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ma min imra'atin sai dengan nina senuh denara dengan nina senuh tahidhu illa kana haiduha kaffaratan lima madha min dunubiha. Allah. Denara dengan nina niki sak datang bulan sak haid. Ibu nggih wam haid nah denara dengan nina niki sak datang bulan sak haid nike melainkan ia jari penebus dosa no maram mengeluh-ngeluh kembe kuni laun ngerumun nggih niki nani saya serap jelunya ke puasa mau datang mengerumun anti henbe serap jelu dulu ni sepatah apa-apa memparan di ia langam tampunan dosa nggih denara dengan niki melainkan ia langan tampunan dosa wa in qallat fi awalil yaum sai dengan nina kenyakeun sak datang bulanan baru nggih kenyakeun sak haid niki mau terus berbaca beruni dengan nina senu beramal-amalan Nabi jari amalan alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin yuni dengan nina saja kan datang bulan baru ibu-ibu wah baca alhamdulillah nemuah berduit bija berduit saya no iya nggih barak nggih adem sak mau pelinggih masih pahala ande mandi wah umpama nani wan tangkah wah tutup misal luangkan head nggih nah mu boya ceritaan yang pulih pahala nggih jadi dengan nina niki baru awalan sak datang bulanan baru niki nggih le awalan saat datang bulan baru dengan nina niki mu iya mun baca demen non datang bulan non dek sembahyang umpama datang haid dan baru niki maka perempuan itu berucap alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin coba alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin ia terbaca kenyakem pelungguh dengan nina sak datang bulan
nggih. No, den ja aplingi mendek head ja bing dengan cerita menantu anak jari jak bejo jari no mau cerita nggih mun barak ye mun baca pulih pahala pelungguh nggih. Baru Nabi coba silap bidok alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Coba alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kull yang berjulu yang berpelingi alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Pira kali baca bebas selama sak kenyekem datang bulan. Nendek coba-coba jemaah laki amalan laun head. Nggih, khusus niki nggih, khusus niki nggih, maram khusus jamaah bini bersyukur. Lamun wah amalan habaru niki kataballahu laha bara'atan minan nar, bahasa Indonesia dengan nina seno lamunah baca amalan baru dia mendatang bulan niki kan baca kan pun ngucap wah selama anda nak seminggu anda nak 7 jelu 6 jelu misal niki kan bacaan alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah kataballahu lah bara'atan minan nar. Dengan nina niki tebebasan elik api neraka sebab amalan haba. Nggih. Niki. Wa jawazan 'ala sirat mulema teguh kokoh kuat dengan sakdina niki elik titian siratal mustaqim. Jadi berbagai macam cara dengan sakliwat lemak niki jata kokoh terjaga dia selamat elek titian sirat niki bagi pelunggum sami sak genem demem datang bulan ia mem amalan ia mod baca alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Nggih. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Ya doang baca nggih. Ya doang bacaan pelungguh nggih. Wa amanan minal adzab mu yang terpelihara elek azab. Ibu luar biasa nggih. Luar biasa doa niki nggih. Luar biasa doa niki ibu-ibu. Lamun pelungguh baca mau datang bulan ni apa lain-lain doa nggih. Alhamdulillah. Ngiring-ngiring. Ya alhamdulillah kandang mukarram tuan guru sampun prau. Ngiring. Ngiring pe niki. Ibu apa lembaru doa dalam keadaan tulis di catatan niki doa dalam keadaan head jauh nabi menun tamak tulisan nggih hajau buku hanulis doa dalam keadaan head alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Nggih. Aman nabi baru bebas terpelihara dari siksa, terpelihara dari api neraka, terjaga langkahnya di saat dia berada di titian sirat. Nggih. Nah, terus Nabi Malik napiran niki wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yaumin
wa lailatin darajatan arba'ina syahidah. Dengan nina sak baru niki yang tican nggih tangkat derajat. Ni baik kejeluk ke malam sak baca niki petang dasa dengan sak mati syahid. Derajat doa ha baru nyegem dalam keadaan haid baru niki nggih selama ka nggih idza kanat zakiratullahi taala fi haidha nggih Nabi bila berzikir dengan amalan sak baru selama dalam keadaan kenyegem haid nggih aku makin niki ruwen-ruwen kan wanta wah sudah doang nggih wah sudah wah nggih wah sudah doang kan lagu berduit nggih saya berduit menantu berduit pije iya aja aden genep nggih beramal-amalan selama sak dalam keadaan kenyegen dek sembahyang ada nendek lain-lain doang nggih jadi iya bacaan ki kebaik kejeluk ke malam nggih niki kali sekali alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Niki wajari amalan pelungguh nggih bagi jamaah sak dalam keadaan kenyeken haid. Paham niki?